nja samarieta Grace Murapara basi kenyore kine kiandonyo yarenge 2016 January mugaka ona asitete mwaka 2000 January tarehe 18 akantigera abana batatu na barendire abana bakinire kero muntu inyoreira sa menyete mumura nera kareta rende mwaye nerubika mwaboga na nchende ndo mumura na besiki bachire ono muna menyete kucha kuru 2000 ego ika 2016 mugakone muna asirete abantu bagansa kundwani asekenyoroga igekero bandwani nkarora tinkomenya gakiagera mugakone tayo igomenyete itago nongo kineria abana bali babo mumura bagakurwania sikingi bagukubuli bono umuburaka na mango gwetera ngwetura mange turi kumanya nga muchandoki nabo konyore ni gwe umuntu naro ganetie ni agete gocha buogo yasinya gocha onekero yasinyire na bukurwaniwo chinkarora komenya isikumbi yande ndabana bumwanone kamutiga na mukaya bono munari na mukaya gacha abantu bachite na barabwetago na abana bomumura gose abana bomumura oyo nyagusira igajo kandi na abana ukamutigera no murugi oye uri no mwana undi agante mama yebera agurenda abana mbuya konyande gocha bono munaje igite 2016 mutinyo kuminarimo umusubati onera agatama busaigo kurunka bono munatama kuru 2016 nje ningendete komenya na abana esimingo ngakerare lakini asago tebale tali gontebia sare bono munaje igite January umwaka oyo 2025 ngiatamerete kurwa ngiagotebia atamerete kera agoteba ngabagosanete na mugakoye koburi mumurante na mama nduma netina rueta wendo biashara na chiete ngujigoja nganyora kende nkeyo bakuburangeti paka chisuri pake mattress ya chiete nero akamutigire gitanda gyo musubati ni kyakuru akuru kumiri sendi ya wuri kitacho omogere kuru kenyuru gyotendo ngumbwa bono muno mwana oyamenyeta nje nabo menyeta na abana nimba begete skuru konyora nimba ate chingurungu nyawo kali biashara bike twamentera nere igete January tarehe 18 umwaka oyo umwana oyo kongakire simya kwante mama ngochanda gu Jumamosi mugasoiga kamatebyo gutigandwe kanisa umanye gocha musubati ujo umumura yani ngochara asomenyeta asimenyeta ate korora abana akerante bingochare ngamatebyo che sana nalio nanyore narure kanisa bono njengaende kanisa muneko basa 5 iga enyaruka yaye kuminyoka goche kurire kumubuli ni injuri ne bigibigi togenda tatu rwalire mono lakini tata tali gutenena kene ngaminyoka kurire nyaruke no batigarte nerenka oyo bono tomenyete komo chichirani chia mubuguri ne bigibigi chia moleta paketago bacha kundi gya sende bagotebya nyaruka ngakitatu mino yo twamuikirie nyaruka ikabatebya yaya ango mugutika tatanza muire nyagitari babango cyari umwana uri akarira iga bakamuira nyagitari agacha kundi gye kanisa bana munanyore kanisa tukachwera nyagitari toko igatoka nyoro mumuru uri urukivu munaruki gutabuga ati change ende yose bagante bimuire tabaka kaminyoka nere bakatabaka ngo igatabaka nyagitari bagachi kumupima bagante muminyo kibusungu nande chimbero paka busungu kuika busungu saa 2 ya marago ukoegwa matibabu agumake makokorere kanure ne change abanyagitari bagateba mozokyo mugomo nuro sasta ya butuko narito gwiketago na to gwiketage ko basasa ba mumuru uri mentire monali serious tali gotenena tali gonjoka nkamobereka mugongo nchibwie kachimbiru paka nyagitari munango ikanyagitari gakaegwa mario gakareka no bwate change nkego muna bugo chigukia mukali maambi saa 12 nkamuama bere nkarra ngonyure eko basa 3 umumuru uri agasira ngora igo agantigera abana munantigere ta abana tantebe tikende nga mama na achire na gutigera abana nje nabonde na abana bata aba batatu aki ebire ronkolera mbiri serikali rambwati sionkonye inkikia iliyo kanywete gose ninkikia bata ero monye na goteba nga jinyeni cha etunza ali so musupati uri atenene endu ya enere yachite ekaruga ogo isibi munarugo ogo isibi umwana uri ara karuga ali agachaka kuragera munachaka kuragera ryo kabakora kuragera ere mnenda bwatetega akaminyoka mwamo muri umwabo musubati uri utenene ali okurukusavera munaika mata akanyore ndugu yaye eno ndugu yaye takora tikende kamobeke pikipiki ryo kagwechetago muna bamonde tetetago munaziriteyo egenta kurera nenda abana bari ngobo abana mbatata antigerete aba ubona abanyene abana mbatatu abamura mumuroyo mune chinyaruka ibere
Bono mumuru usirete nere bweka konyora. Nere bwekure. Abana aba otigeire abachukuru omonene gari emyakerenga. Omonene bono grade 7 yali. Wauruka? No monene ne yana omokepi. Omokensi gisiali. Omoke kabisa ali 3. Bono kweli kwa nguru kyoko. Akinje nkolere serikali nkonye. Yeso wanani. Omusubati oya sagutuka. Akurukunga Millicent ya wuri kitacho. Aina negoche zinge yale nda abana baye. Abana bakinire batatakiri kunya gutanga guchipara. Mwana omonene nero yokurukuwa iPhone Boniface. Chekina kinkolere kenene gaki bankonye njira teni ndasomi bana aba. Bajigusira masomo asikonya isaba begete bano yabeire busa. Bakumugondo unaonedi garusi jombe ngaka na guchiza omusubati uyinga menya gotebi ungarenda umutindike. Ekero mugaka gusira omusubati ona chitaka ni mwako. Tache tiko mwene. Esi minto kwanete paketa igayo moeli ngokule. Korwa gwa kalimi esi. Andi mbona nyiiguletero ni muna tu kwana hiyo. Igo nere on. Nere on. Ndomu na neso. Nebego sawa. Kange nambe. Mama nje. Nakupigia simu na kuna mama ambaye nataka tuongee, amekuja ripoti hapa kwetu. Mambo gani? Kuhusu watoto. Watoto wamefanya nini? Watoto wako wako wapi? Wako wapi aje? Si wako na kwao? Wanaishi na nani? Uliza wenye watoto wakwambie wenye wanaishi naye. Akina si wewe ndio mama ya watoto ama kuna mama mwingine? Na kama wataki wapeane huko kwetu wakaa. Millicent, si wewe ndio mama watoto? Ndio nakwambia kama hawataki wapeane nyumbani ni wapate nyumbani ni wachukue. Kwani kuna nini? Shida iko wapi? Mbona huna watoto wako na umewacha nyumbani wanaishi na shosho? Wanajua sababu. Unajua wewe sijua sababu lakini wanajua sababu. Si ndio maana nimekupigia tupate jibu. Sababu ni gani? Waambie wanajua sababu wao wenyewe wanajua sababu. Si wewe utuambie sababu ni gani Millicent ndio tusaidiane. Si wanajua sababu tangu kitambo. Kwani ni nini? Si kila mtu anajua sababu hapo ushago. Ndio maana mimi nakuuliza kama afisa, sababu ni gani? Si unieleze. Sababu tulikosana. Mlikosana na nani? Na huyo mzee wangu huyo mwenye alikufa. Lakini mlikosana na watoto? Hatukukosana na watoto basi mimi siwezi kudia. Kwa hivyo watoto wakiletwa nyumbani kwenu utawachunga? Nitawachukua. Nitawachunga. Sawa, asante. Chombe chali kwa kani. Okay. Kwigure mnakote. Nero utakiracha muga kuiba gosanite taiyo. Tali moyo kumwaka. Uyero mubwate nere no musacha. Tali ko chikuku. Nere ngukware nere mutinge para iguru. Njitiga serikali gendera okoko moiga pake muikira sara icha igaruera machivu isikuga. Ewo. Lakini go sote vire ngera ta gocha pia bana bagenda so. Abana mbai ali mbago ikwanira. No barali. Igo bana mbate kitiko genda baro. Mbara igumurai na baba gukwana anye bakogenda bakwane muigwete gaiga babereti kogenda. Mwana ko genda mubeke report asobisi abana motebe ngarende mama mwabo tamirete kitikocha. Mama mwabo muiburi omuiburete. Ni gachaga matanga akamanya goteba iga. Ngine nyaruka bono. Ngine nyaruka. Akamanya gontebi nkamotebiga akandangiri korera soka ngasoka kuru nyumba ali nkurera muberu iri rutabaka. Akamanya kumburiga mwakwane na Millicent ngamotendi wakwana nere tuli subuta gocha tuli negari. Nkamuira neriga onye Millicent ure isiko no nyonyorira abana isiko motebi acha na abana abu asoega iga. Bono timu na understand it akamanya gotebi kyoko kanira. Motebi enye gwanja Millicent acha na abana babwata aiche na abana nyorire isiko babiri. Nkamotai mochanda to yo motabi acha na abana. Oyo ori gutari gocha gwanja abana abu taiyo. Nere bikurisika aiche na abana abu. Ikaje na kolera muigwana inenga Millicent irana. Bono kubwata chiombe gaki no bwata chiombe arakabiri nonya nayo muiburinga muisiko chira ali chiombe cha ruro oyo kuro bwata chiombe kuruga amaicha bera so ebwiri. Obuno bogimokoro sali muisiko obugimobo. Mwana kubwati kemira kiabo ngakike goteba.
usaba ndo kubata bari chombe kabere so mate bara bumate na intuni gaba usi basi pato nyina no monjali kurukirina umukungu monjali lakini unyomire pokere bona ongina no mugusi okay bona ekera manyete igo ngambobe no nyene ngombe ye narwete gaiga iyari kogenda babaka babanyikobe paka muchi ngombe ye kera matanga abeire yari kuirwe ikiguroje maate yambo kiguroje iga na bara banyibwatera okoira bono bakabeka bakaenda ne ngombe paka muchi paka imbulie kanyenyu bakaragira amanye gocha mambi yaye ketoko eni umubere mwise ko yatayo nginere kwamo nko onako muikaransia mwerese ngakire kera mo kwana na kuru musubati yo ya chiti 2016 no nyanso abangumbu atanya kutacha yaya ara sakuru kukayole no ati mugiti kayole ngaye Nairobi ari kayole Nairobi asoketo okorra ngomuntu naro mubwate yo moira abana aba babira bwate wane ratoka pinga tacheti wakakambara ngukwana bara bante biki kusinga ki rete osemba ke manyete eratoka tacheti pi nakibona kyagera bwangire tego tia tabire tingota chabu pinda tara bana basi ekera tari go chapi bali anyorira ari esare abera na bara bwandetera umwana urione bumu murone uri achete na bwato umwana ono yukane umwana nari ngunya kurira aretwo kuru Bruce nero mokogoti momura ewa yes magana kiburu nje ngoro gusamwiri mari umwana we Boniface yusiri taiga no umwana one gusi okay nonde yango ya nkagerde kera mwari kuri jomba ngwachita nyachita nakikia bete okay korengana karo umwana yakuna asirite dende duaganti abantu bali ba tunyomerete bayichega iga tukwane lakini bakawa bakong akatwa jiwage simi tukanyora ba demand toka ndoro na watu wajiro bakakanga batano iga tukakwanira na bunalende ekemira ga wata bakatuita bera balde bimogoto entre ngombe nembuli tokore nyangi yere muganyo mukungu inaiche lakini watu wajiro tukatema juu chini tukaira ngombe nembuli tukaiko tukanyiri buya bakatogeni buya tukayana na ngombe bakarebono imukuganyo mu swadi na ra chaiche mbato tebedinga mbo yale ntumanya ngambo yakale egera na tokore kwirende bona ka tuwa kore suri iyo tukaira na gocha tukajira kuyumu bere kumoja tukareta tusemeldinga mukungu ingo charende mukamumura ekende tukanya bago chabuka bona ekageria matanga abantu bajira bange ntware kunyara kubuli maswali yese bari ande bagaje ne rap sakete siniga ekariko gaje community asengenjo oyo mo bakwande nga mo baseko onye mugo sinkole ndabana abo naho bako naho tokocha tubaire igende kalende commotion esaba ase amate iyo giri gakuga bagasuka kaiga lakini ande bakairana bona ndikite nyari kinga kikukwana na barabo nandu tuka ero ite ndu gasarika tukaya kibituka ya ni umwana ito abana ndundu abata ngombe bona lende muna ko iguru mungina tabire ndu timandi ite nene etokane tiba umwana uri bakavuga atanyo mukungu etali gocha umwana uri bakavuga atamoke ndu batale ntro umwana uyu na botura muire school buna lijiko likota ko gara lende to ko beta byomondo gocha ni chinguru ko gara bona we uri batungaini kwaro etwale ko uri muswati lende moko to gara communication nere tukwana nere lakini mbare kuitaba bakata ntuna ndu tumaitie sakale lakini ndu amuligi tumata byaije kara matanga bererang bona kuchiminisi ebatungainete wone no muna bakaka ni kiko chekia begente bona ndu muna ba muno musi omukungu karangire gocha buwaye igo gotia na abantu bali babugata eko atuko kumubete ne chingu lakini consequences injiro wako chikonyora ekerata guarantee ke mire muna ke gota keriye gusi bona ndu nabotwa mutigere nseigo lakini ya mwana uri itachite na era irani onye bwangire gocha ndo kumunyara bona gokorora na akabugata monda akabugata na nyombe ndi yakabire nakia ko gara bayulu batu visit igo bona na botoko mwachingaki kara na cheki na nganko ikuira na rense nke yo ndete yo sita na eko aro bago sende komo taiyo ugocha kumubuli bana abugate gusikenda nyori gusikenda gokora ya gocha so buoye akora ibintu biaye achiunge na bana bayi ya tikete lakini nyo gusinya eke gusindu na botoko kira
tumutigire Nyasaye na mang'ana meng'iko Hello. Yes, Millicent. Nilikuwa nataka kukuambia. Unajua huyo mama si mtu mzuri. Unajua angekuwa mzuri. But ile time huyo nani alikufa nilikuwa nataka kuja, lakini maneno yenye alikuwa anatamka chukua mdomo. Ilikuwa mbaya sana. Alikuwa anakupigia simu. Alikuwa ananipigia simu akinitusi, unajua mtu kama ameshakufa. Unaona? But hata mimi kwa furaha yangu, umeona? Sasa yeye badala arudi chini, tuone venye tutafanya, yeye ni matusi tu. Unajua matusi haifanyi, hai make sense. Kweli kabisa. Angekuja tu tuongee juu, watoto ni wangu na mimi ndio najua. Yeye unajua ajui hata ingefaa yeye mwenyewe angekuwa anakaa chini, anatulia. Sasa angalia anaingia biashara zingine hata azimfai, azimruhusu. Unajua watoto hata kama ndio ni wangu, si ndio? Mimi mwenyewe singeshindwa kutunza watoto. Juu mimi ni mtu mwenye niko na mkono na niko na kila kitu. Sasa yeye alianza kurusha maneno midogo mpaka ikabidi nikasema wacha kuwa hata hiyo masisi kwe. Kwa hivyo wewe haukuwa na shida kukuja kuzika mume wako? Mimi sikuwa na shida, nilikuwa nataka kuja lakini mdomo tu kunirushia mdomo. Nafikiri mimi nilikuwa hapo. Na mimi mwenyewe yeye ndiye amefanya, hata yeye ndiye anajua huyo ndiye alifanya nikaacha, aliniharibia hata shule. Sasa yeye akurusha mdomo hivyo, hata mimi nikasema wacha ikaa. Kijana wake tulikuwa tunaongea na yeye, hata hiyo wakati alikufa tulikuwa tunaongea na yeye. Sasa nimeongea na watoto kwa sababu wako hapa na mimi, hata huyo msichana mkubwa. Ako wapi? Ako hapa tu. Tuliongea na yeye. Akaniambia hawataki kutoka kwa shosho hapa. Tumeongea na huyu kijana mwingine mdogo, naona paka analia, anasema mimi sitaki. Sasa unajua Millicent, unajua sheria ya watoto vile inasema? Inasema lakini itabidi kama wataona aje, itabidi wakuje, ama itabidi huyo mkubwa, si huyo mkubwa ako na namba yangu. Itabidi anitupigie simu nimtumie pesa hadi siku yenye nakuja, niko kupatiwa off. Uko tayari kukuja hapa? Niko tayari kukuja hapo. I think off itakuwa tu hivi karibuni na nitakuja hapa. Sisi kile tunataka utafute njia ya kuchunga hawa watoto kwa sababu ni wako. Hata kama mulikosana na mzee, mumekosana na mama, lakini sheria inasema kwamba watoto wako na haki ya kuchungwa na mzazi. Sasa unajua hata hao hawana, unajua huyu msichana nini angekuwa ananipigia simu ananiambia iko hivi na hivi nimekosa hivi, na sasa yeye ameenda amechukua hiyo nini ya shosho yake. Ananyamaza, si ndiye ataumia roho yake. Anafikiri mimi ndio nitaumia, mimi sitaumia. Yeye ndiye ataumia hapa. Badala sana sina hiki na hiki na huyu mwingine ana hiki na hiki. Kwani mimi ni mwenda wa simu siwezi mtumia. Sasa yeye ananyamaza, anachukua hiyo vituko yenye wamekaa na shosho yake paka amekuwa mkubwa. Badala apige aseme iko hivi na hivi na hivi, hata kama tuongee na huyo shosho yake. Angekuwa anachukua simu ananipigia ananiambia baada iko hivi na hivi, niko sina hiki na hiki. Sasa mimi nitamtafutaje kama sina hata namba yake? Sisi tunakuomba tafadhali. Unajua sasa watoto ni wako na mzee alikufa na nimesikia ulilipiwa mahali. Sasa wewe unajua umeolewa kabisa na uwezi toka. Si ati nimeolewa, siwezi taka. Unajua mimi nafanya kazi mahali lakini siwezi taka stress. Ndio kwa sababu hata wasema hayo yote mimi niko mahali lakini sitaki stress. Unaona stress ni kitu kingine kibaya. Hata mimi niko na zangu yenye nafikiria. Okay. Kwa hivyo utakuja tarehe ngapi? Kwa sababu hata sisi tunataka kuandika chini. Ndio tufuatilie tujue maneno itakuwa namna gani, kwa sababu umekubali na sheria ya watoto ni ngumu sana. Sasa unajua maneno ya sheria? Yaani hata akichukua hakuna kitu itanifanya juu. Hata mimi yani sioni, unajua sioni. Wacha nikwambie tu kweli. Sioni sheria atachukua, hata akichukua hata wapi. Siwezi. Hata akichukua wapi? Kitu yenye angesema. Angesema at least
tufanye aje linde hawa, lakini si ati maneno ya sheria tu wamke watu ya haiwezekani. Pia hakuna mwenye ajui historia, otherwise I know kila mtu anajua. Sasa kwa short wacha tuseme huyo anipigie simu, huyo msichana au msichana mkubwa hata huyo kijana huyo wangu huyo mwenye anamfuata huyo na huyo mjani venye wako tu wanipigia simu waniambia iko hivi na hivi na hivi paka nikuja hapo ndio tuongee hayo maneno. Jua I think hivi karibuni sitakuwa mbali sana, niko hapa, hata mimi natamani niwaone. Sawa Millicent, tumeshukuru sana na tunakuombea mazuri. Labda na sisi tutafuatilia kutoka hapa tujue haya maneno vile yataisha. Nitakaa hivi, hata nilipanga ningekuja juzi lakini kuna pesa nyingine singetaka kuacha nyuma. Nilikuwa nataka kukuja tu, ningekuja ingepotea. Sasa ndio naongoja ikifika tu hivi nitakuja huko. Lakini huyo msichana utamwambia atanicall tu, nitamwambia venye takuwa. Sawa, asante.